Dobar dan svima i dobro nam došli. Evo neko vrijeme se nismo vidjeli, ali evo danas smo se okupili kako bi vam predstavili prvo i recimo najbitnije pojačanje za novu sezonu. Kao što vam je već poznato, našoj se momčadi pridružio novi glavni trener, gospodin Javier Cabello. Drago nam je što je danas sa nama, kao i sportski direktor gospodin Saša Bjelanović, koji će odmah na početku predstaviti novog trenera i reći... Kao što smo to jučer objavili, evo, danas mi je čast da vam mogu predstaviti našeg novog trenera za nadolazeću sezonu, gospodina Javiera Cabella, trenera koji dolazi iz sustava naše organizacije, iz Deportiva Alavesa, gdje je proveo dosta vremena. Zadnju sezonu je vodio španjolskog trećeligaša Istre i uz to još ima bogato iskustvo vođenja španjolskog trećeligaša, kao i međunarodno iskustvo u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim ligama koje su ga sigurno oplemenili njegov nogometni put. Zašto smo se odlučili za gospodina Cabella? Mislim prije svega što vlasnička struktura i mi ovdje smo htjeli napraviti jedan smjer u sustavu metodologije novog rada i mislim da trener koji poznaje sustav rada, sustav treniranja, kulturu i mentalitet rada Baskonije grupe je taj koji može najbolje i biti taj koji će nam povesti momčad sa željom da pokušavamo u smjernicama koje smo dobili preslikati, odnosno pokušati uhvatiti ono što je pred nama stavljeno, a to je da sigurno da ćemo u odnosu na prošlu godinu puno toga više posvetiti performansu, načinu rada, intenzitetu rada, metodologiji rada koja se radi u Španjolskoj, tako da je to bio jedan od razloga zbog kojeg smo se odlučili za našeg novog trenera. Yeah, good morning everyone. Thank you very much for your welcome. For sure, for me it's an awesome project. I know that because I've been working in Alaves in the past for a long time, so we started a relationship with Istre, and I know how it has been developing for the past years. So I think an excellent chance just to work here with the ambition, with the hunger that we have, and just to keep growing together. What are your first impressions coming here? Oh, very good, very good. I didn't know the area. First of all, it's a beautiful city, it's a beautiful region. The welcome has been very warm, so I feel at home. And everyone is looking forward just to perform, just to, as I said, no, just to keep growing, just to keep working to try to make this step forward. Can you explain us, maybe in short, of course, how would you describe your football philosophy and style of play? What our fans can expect from the team this season? What I like is a team that mainly is a proactive style of playing. That means that we are able just to go to press high and with the ball just to be able just to play like in a combinative way, but with the intention that we need to attack and to play forward. Of course, that's a process. It's not a matter that you can get that only in pre-season, especially because we are working with young talent and with young players. But a team that is able just to handle the different phases of the game. That if we need
to defend in mid block and if we have to attack, just attack into spaces. I want a team that he's able to handle all and to dominate all the phases of the game in order that we have to adapt to the demands of the competitions, of the different games, and to make our players better.